Belren News. Mafhungo. Rotshidzwa Maremba. Ndo livhuwa zwa zwino ndi tshifhinga tsha mafhungo. Ngudo ntswa i sumbedza uri AI i nga ita zwi fhiraho u phaḓaladza mafhungo a si one. I nga khwaṱhisa lutendo lwa mazwifhi lwa mushumisi. Vhasedzulusi vha ri ndi ngauri AI ya nyambedzano kanzhi i khwaṱhisedza na u fhaṱa kha zwine vhashumisi vha amba zwone zwi tshe zwo ralo. Vhasedzulusi vha ri AI i nga vha khombo kha vhathu vhane vha khou ṱoḓa khwaṱhisedzo ya zwine vha khou ṱoḓa u ḓivha. Ngudo yo ṅwalwaho nga Dokotela Vho Lucy Osler u bva Yunivesithi ya Exeter yo gandiswa kha Dzhenala ya Philosophy and Technology. Vhorasaintsi vho tumbula uri vhaṅwe vhathu vhane ṱhoho dzavho a dzi dzhii zwavhuḓi a vha ḓiitisi. Ngudo yo wana uri dzingu ḽa vhuluvhi ḽine ḽi ṱumanywa na u dzhia tsheo na ṱhuṱhuwedzo ḽi vha ḽo hula nga phesenthe dza 10. Tsedzuluso yo anḓadzwaho kha Journal of Psychiatric Research yo rangwa phanḓa nga Nanyang Technological University ngei kha ḽa Singapore. Ndi yo no guma mafhungo a namusi. Nṋe na vhone kha ri ṱangane mafhungoni tshifhingani tshiḓaho. Lwa miṅwaha i fhiraho fusumbe dzina ḽithihi fhedzi ndi ḽone ḽi bvaho phanḓa khou endedza vhadzulapo vha ḽa Afrika Tshipembe. Mulaudzi Transport Service ndi khamphani yavho ine ya vhaendedza u ya na u vhuya mishumoni nyendo dza kule na tsini hu tshi katela na u welekanywa mikano ya mashango a tsini na Afrika Tshipembe. Ri vhaendedza vha swika hune vha khou ya vho tsireledzea. Arali vha tshi ṱoḓa u bva nga tshigwada u dzhenelela vhuṱambo vhufhio na vhufhio kha vha ri fhulufhele ngauri ri ḓo vha swikisa nga tshifhinga. Vha nga ri kwama kha nomboro dzi tevhelaho 083 227 0606. Mulaudzi Transport Service. No place is too far to reach. Zwino ri tshi khou amba vha nga vha sa ḓivhi uri masheleni a u tandulula thaidzo ine vha vha nayo vha ṱo a wana gai vha songo tsha ṱwa vha tshi renga nga ṱhoho lini. Belren Brands i hanefha tsini na vhone ri ḓo vha thusa u bva kha 500 u swika kha 4000 randa. Riṋe ri khou ṱoḓa tshiḽipi tsha muholo, khophi ya basa, 3 months bank statement na proof of residence. U bva afho tshelede i khou ṋamba ya dzheniswa nga murahu ha zwiminetse nyana. Kha vha rumele WhatsApp zwino 072 019 5843. Belren Brands ndi vha hadzimiswa masheleni vho ḓiṅwaliselaho. Are you a survivalist entrepreneur in the Vemba district? Belren Brands is here to back your hustle. Get a loan from just 500 rands up to 4,000 rands designed to grow your business. All you need is 6 months of bank statements, 6 months of sales records, your South African ID, and proof of residence. Apply today on WhatsApp 07201958843. Belren Brands, empowering entrepreneurs, building communities. Terms and conditions apply.